isura kugeza maginga ya ibintu byabaye imberenge muri ibi bice bya Itobwe ubona ko habaye isiraniro ariko mu bice n'ubundi bya Rwitsavuku bikomeje kuba bibi cyane ndetse ubona yuko hari gukorwa drone gusa bivuga ko hari n'umukoroneri warashwe maginga ya ngatari wamenyekana ubwo nuko byifasha ku mirongo y'imbere y'urugamba mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo abahagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba bamaze gutengwa bikomeye nyakubahwa Joe Lorenzo wari wasabye ko ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri 2026 ku isaha saa 6 z'amanywa buri ruhande rugomba guhagarika ingwano ariko kuri ubusuku bimeze urusaku ruravuga imbunda ziraturika mu misozi itandukanye ni mu gihe kandi leta ya Kongo yamaze gutanga ibirombe bikomeye byo muri Rubaya ibiha leta zunze ubumwe za Amerika bamwe bakavuga bati umuzungu agiye kuza kurasanira ibuye ry'agaciro mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ni mu gihe kandi kuri ubu benshi bakomeje kugenda bazirikana urugendo rw'intwari mu rugamba n'umurage yasize uyu ni General Makanika wamenyekanye cyane nka Colonel Makanika ni mu gihe kandi imbunda zongeye kumvikana kuri ubu mu bice bitandukanye bamwe bakagaragaza uburyo ki batewe agahinda n'ibiri kugenda biba agataho rero ubumwe bw'uburayi mu ntumbero ku bibazo by'ubutabazi n'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bo bakomeje gukina deals zitandukanye ariko bikomeje kugenda byanga ni mu gihe kandi bamwe bavuga ko ubwumvikane buke muri Wazalendo na FARDC ni bimwe muri bikugira uruhare rukomeye mu gutuma urugamba rudatanga umusaruro ku ruhande rwa FARDC kugeza ubu biremezwa abandi bakavuga ko kugeza ubu umubare munini w'abasirikare bari koherezwa mu bice bitandukanye bijyanye n'uko bari gutegurwa kugira ngo barwane bamwe rero bakavuga bati ibintu bigiye kurushaho kuba bibi cyane abaturage barabigiriramo ibyago ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informo wacu Safari ugiye kutubwira ido n'ido kubiri kubera Rwitsavuku Fizi ndetse na Minembwe tureba muri rusange umwuka w'imirwano uko uhagaze bwana Safari wiriwe neza mwiriwe yego Safari tudatinze rero turagira ngo dusangize situation hari kugeza ubu ni iyihe ku mirongo y'imbere y'urugamba ari ibiki biri kujya mbere maginga ya FDNB na FARDC bari Karungu kuko n'ubundi by'agahenge birasa nkaho ari umugani kuri bo bigaragaza neza ko hari imbaraga zikomeye ndetse n'itegeko rishya wenda ry'ivugururwa yego yuko n'ubundi ubona ko hari ibintu basa nkaho babwiwe kubera ibyo bari gutegura karundura bivugwa ko hari umusirikare ukomeye ku ruhande rwa M23 drone maze kurasa ndetse bigaragaza neza ko haje impinduka mu makuru mufite Safari biravugwa ko arasiwe he byagenze gute ni muri bino bice n'ubundi bya Poezeho niho arasiwe yego kuko Poezeho ni isibaniro nyuma yuko n'ubundi bashatse kuba bafunga ino nzira n'ubundi AF yakoreragamo deployment hakomeje kubera imirwano ubwo ni n'ubundi ni amajyaruguru ya Poezeho kuko ku majyaruguru ya Poezeho niho basaga nkaho bafite main road ituruka za Bukavu ikabazanira misiyo habereye kombi ikomeye cyane kuva mu masaha n'ubundi y'igitondo ariko yakomeye cyane mu masaha y'isaa 4 bivuga ko n'ubundi ibintu byakaze ku rwego rwo hejuru kuva bazana abasirikare b'aba FDNB bakajya muri biriya bice bya Masango harya muri Kane aho bashatse gufunga biriya bice byose kugira ngo barebe uburyo ki n'ubundi bakomeza kuba wenda bakuruzinga uriya muhanda niho hakomeje kubera imirwano ikomeye ndetse umanutseho gatoya Rwitsavuku mu gace ka Mukoko naho ni ibicika urabona ko bari kwataka ni impinduka ziteye ubwoba atake zitigeze zibaho ubona yuko ihuriro rya FARDC ryahawe itegeko rishya ryo kurangiza feri niko navuga ayo gufata Poezeho isaha ku isaha mushaka kumva mbabwira ni Poezeho yaraje kubatombe kuri FARDC na FDN yego kugeza ubu kubirebana n'ibigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa bwana Safari
biravugwa ko haba wenda hari imbaraga zindi z'abacancuro Kisekedi yizeye zatumye ibijyanye n'agahenge bihagarara. Byo urabidusobanuriraho gute? birashoboka kuko nakubwiye ko hari abacancuro n'ubundi baje bamara iminsi za Baraka, ariko ubu magingo aya bari muri Uvira. Yego, bigaragaza ko n'ubundi imbaraga zo barazifite. Ikindi kandi noneho gishoboka kinagaragara, biravuga ko bazanye ikoranabuhanga ryihariye, ari nacyo cyizere bafite ry'amadrone aherutse kuza, ariko niyo ntiyari yatangira gukora. Bigaragara ko natangira gukora bizagorana kuri kote bahanganye, kuko drone bazanye ni za zindi H4 ziriya ntabwo zijya zipfa gufatwa n'amarodari cyangwa ngo abe bapfa kuzirasa, zo ziza zinyaruka zirukanka. Biravugwa rero ko izo bari bafite impamvu ubona wenda ibitero by'indege bitari kuboneka cyane, uretse nk'ira kajugujugu y'intambara wenda na drone za kamikazi nkeya bagenda barasa. Biravugwa ko n'ubundi umujinya ukomeye nyuma yo gusandaza amadrone yabwo n'iminisi ikomeye y'amadrone ya H4, ziriya drone zitajya zipfa zinyaruka kubi ku buryo umusirikare uwo ari wese atapfa kuyirasaho. Biravuga ko uburakari bukomeye bw'iyo minisiyo bagize, bivuga ko yahise atumiza izindi zitegerejwe kuza, ndetse bigaragara ko hari imyiteguro ikomeye nyuma y'uko bakiriye n'abasirikare bashyashya, aho muri Sud Kivu bayihariye abanya-Isiraheli, naho Kivu bakaba bayihaye Abafaransa, akaba aribo bagiye kuba bari kugenda bakomandinga bamwe mu basirikare bari muri biriya bice. Kuko ku ikubitiro ndumva nagize nkubwira kuko bohereje abasirikare bari bamaze iminsi bakomandingwa n'abanya-Isiraheli mu Baraka. Rero bari guca Baraka bagaca muri iriya nzira n'ubundi yazamuranja hariya uzamutse kuri musozi wa Munanira, bakaza nyine bagakora contre attaque ziteye ubwoba, ziri kuminasa cyane ku basiyo bahanganye. Ubona yuko n'ubundi icyo cyizere biranashoboka ko ashobora kuba harimo n'abo banya-Israel, kuko ntabwo wambwira ngo bari gukora bonyine bitewe n'imbaraga ndi kubona. Kuba ni ubwa mbere wabona abasirikare bajya ku mirongo y'imbere y'urugamba bakamara amasaha 5 barasana bitaregezeho kuri kote y'ihuriro rya FARDC ndetse n'aba FDN. Ni ibintu bigaragaza ko hari impinduka zikomeye cyane, ndetse n'ubufasha bukomeye bw'ibindi bihugu kandi bifite icyo bizi ku mirwanire. Jenoside Kivu ibyo bigize, ndetse bakaba bagiye gushyira abawazarende muri lokale, babaha ibitekerezo byo kuba bagabanya amarere. Urabona yuko ku munsi w'ejo twikijeho gatoya hari imirwano yabaye mu bice bitandukanye kandi ikomeye, aho nakubwira ko ino mirwano yabereye za Pwezeho na Rwitsamuku mu gace ka Mukoko, za Kivumu na Gahera, Gahera hano ni mu gace ko kwa Sekaganda, habereye imirwano ikomeye. Ariko magingo aya muri iki gitondo imirwano n'ubundi izindukiye hano Rwitsamuku Mukoko, ndetse no umanutse ujya Fizi aho bita muri sekiteri ya Itobe na Rugezi. Ibi byose n'ubundi bitangijwe nande bwana Safari? N'ubundi ni ihuriro rya FARDC rikomeje kotsa igitutu kugira ngo rigerageze kongera kwigarura ibice n'ubugenzuzi byo muri ibi bice nk'uko ari gahunda biyemeje. Yego, rero n'ubundi imirwano irakomeye kandi irakomeje, bitewe n'uko n'ubundi ubona nta gahunda n'imwe ihari. Ni mu mvura nyinshi, ni mu bukonje bwinshi, ubona yuko n'ubundi bafite gahunda yo gukomeza imirwano nta mikino n'imwe irimo. yego, ku bijyanye na CSFA twari twiteze kuri ubu yamaze turaza kwitega iki kindi kugeza ubu? nagiye n'ubundi ni bikomeje kuba byamaze kugaragara ko n'ubundi nta gahunda yo guhagarika imirwano bitewe na deployment zikomeje kugenda zikorwa.
ikindi kandi bitewe n'uburyo bw'imirwanire urabona ko n'ubundi bitari buze koroha habe na gatoya, kuko urabona ko pozisiyo za bamwe zose ziriteguye kugira ngo zirebere hamwe iki gikorwa cy'imirwano nyine. yego, kugeza ubu andi makuru dufite aragira uti amakuru ari guturuka mu bice bitandukanye aravuga ko muri Fizi na Mwenga kuwa gatatu hazindukiye imirwano ikomeye mu nkengero za santere ya Puezero, ahari guhangara gukomeye hagati ya MRDP twirwanaho ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Aha byaje kurangira gute bwana Safari? Hano n'ubundi nakubwira yuko nyuma yuko bamaze kubona icyo gikorwa kiri kuba, Mwengaho n'ubundi hari imirwano yahabereye isa nkaho ishyirwaho iherezo, kuko hari uduce n'ubundi AFC yigarurira bisa nkaho biba bitujemo n'ubundi. Muri uko gutuza rero urabona ko aribwo hakozwe deployment mu bice n'ubundi byegereye indondo y'Ubuvira. Zirani mu buryo bwo gufunga iriya misozi. Ubona yuko FDLB na FARDC bakoze amateka akomeye cyane bitewe n'ibi bice bafashe. Ibi bice bafunze bishobora kuzatuma AFC cyangwa MRDP twirwanaho bakoresha imbaraga z'umurengera mu kugira ngo abaye bafungura zino nzira zijya mu Buvira habayeho uburyo bw'imirwano, kuko maginga kugira ngo ufate amadifense yashyira muri ibi bice byo mu kane bagafunga umuhanda wa Ruhuha ku munsi w'ejo nibwo bawufunze, kuko hari defense ikomeye y'aba FDLB bagashyiramo defense muri Rubarati, bagafata defense muri Masango. urumva ko bakontorera indobo zose, kandi muri biriya bice ubona ni inzira n'ubundi zerekeza Imwenga, kuko buriya Imwenga hariho n'iminerdi n'ubundi imanuka n'ubundi iri buce muri biriya bice n'ubundi byo kuri Puezero. urumva rero n'ubundi impamvu AFC yashakaga gufata turiya bice twa Mwenga ni ukugira ngo, kuko niho navuga ko basa nkaho basigaranyeho kunyura, kuko ntabwo baca mu nzira y'Ubuvira. urabona ko n'ubundi baca muri rangira ya Mwenga bazamuka bajya Bukavu, ubwo nibo bakorera deployment. urumva rero niyo mpamvu hakomeje kugenda habera imirwano ku rwego rwo hejuru, bitewe y'uko FARDC na FDLB bashaka gukuruzinga iyo nzira n'ubundi ikorerwamo deployment, ariko AFC rero igakomeza gukora kurwana by'indengakamere. urumva rero ntabwo imirwano yahabura muri ibi bice n'ubundi, kuko ariyo nzira ikomeye ya AFC isigaranye yakoramo deployment. Duherutse kubona amakuru bwana Safari agaragaza ndetse anerekana ibikoresho byinshi byazanwe i Burundi. kugeza ubu byo bihagaze gute? Ibyo bikoresho byaba byaramaze kugezwa ku mirongo imbere y'urugamba? Amakuru mufite naya? Ibikoresho byatangiye akazi, kuko deployment zirakorwa z'ibikoresho, kuko ano ma defense bubatse mashya ntabwo yabagaho, kandi yubatswe mbere y'uko n'ubundi ibyo bikoresho biza, kuko ibyo bikoresho byaje n'ubundi izi defense baratangiye kuzubaka. hano ndavuga ngo bubatse defense zikomeye muri ibi bice. ubwo ni indondo y'Ubuvira. abazi muri biriya bice indondo y'Ubuvira irasa nk'aho iri protege, kuko urumva inzira zose zisa nk'aho zihuza Ubuvira na Minembwe zose ziraborotse. yego, uciye muri ibi bice bya Muramvya, uciye ujamutse kuba umusozi wa Munana, kuko niho bakunze guca. noneho inzira yari isigaye wenda yabonekamo umutekano uhambaye ni ya Ruhuha, nayo ejo barayiborotse. urumva rero ayo madifensi bakomeje kugenda bubaka, bari kugenda badiployinga n'izo mirwano n'ubundi bazanye, kugira ngo n'ubundi bagire ubwirinzi buhambaye, kuko haje ibikoresho bikomeye cyane birimo amaradari, birimo imbunda zindi ziremereye zirekura amabombe. ubona yuko n'ubundi basa nkaho biteguye urugamba rukomeye, ubona yuko bitari buze korohera AFC nayo twirwanaho n'ibadahindura strategy.
yego kugeza ubu uratubwira ko bihagaze gute ku birebana wenda n'imikorere y'abacanshuro bakorana na FARDC zo urabitubwira w'iki bwana Safari? abacanshuro nyine bari gukoresha amadrone, ikindi kandi bari kugenda babigisha kurashisha imbunda ziremereye, kuko byagaragaye ko batazi kurashisha izi mbunda z'amaratirare. Urumva niko kazi nibo nicyo kintu bari gukora, nicyo kintu bari kubigisha. Yego, nta kundi kuboko uretse ko mu minsi yashize mu mirwano yabereye imyenda bafatiyeho abacanshuro babiri nabo bari ku mirongo y'imbere y'urugamba, ariko baravuga ko n'ubundi bari bagenda muri biriya birombe byo muri Mwenga mu kwishakiramo ubutunzi, kuko n'ubundi urabizi ibi bice byari n'imirwano ubusavuzi arangahije bari bwo kwiyongera, ari ibintu bigendanye n'inuzana no kwiyibira muri makeya. yego, ubwo urumva rero n'ubundi abacanshuro bo Republique Démocratique neza, ariko abacanshuro bazanye ni abandi bazanye bigisha ibigendanye no gukoresha amadrone yatangiye gukora kuva ku munsi wese. drone zarakoze, hari na drone bamanuye mu Minembwe, ndumva ntarabikubwiyeho, kandi n'ubundi ubu drone ziri gukora n'ubundi ni ziri ku mirongo y'imbere y'urugamba n'ubundi. yego, ni ziri ku mirongo y'urugamba bari gukoresha mu buryo bwo kwataka, ariko bazikoresheje nyine mu buryo busanzwe, kwa kundi n'ubundi uri kwataka mu kwataka, ariko atari ngo zirahagurukira ku bibuga by'indege ngo ziragira gute. Uretse Kajugujugu yahagurukiye ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye International Airport. iyo ndege yerekezaga he? yerekezaga n'ubundi muri biriya bice bya Minembwe. byarangiye gute? byarangiye n'ubundi bavuga ko ari iy'ubutasi ndetse n'iyo gukanga, cyangwa kuba bakangaho ino AFC, ariko bigaragara ko yahise ihunga bitewe n'ukuntu AFC none isigaye yaravumbuye uburyo bwo guhanura amadrone muri biriya bice. yego, dukomeje n'andi makuru, kugeza ubu biri kuvugwa ko Kinshasa ikomeje kugenda yenyegeza intambara mu gihe twari twiteza agahenge, ndetse kuri ubu bwana Safari nk'uko natangiye mbivuga, ibirombe byo muri Masisi byamaze guhabwa Amerika. turaza kwitega iki nk'umuntu ukurikiranira hafi ibiro bivugaho iki? ikintu nakubwira cyo n'ubundi biriya ni nko kwikina, kuko n'ubundi ibyo kuvuga ngo ibirombe ababigenzura nabo ubwabo bari Amerika, kuko icyo nabashije kubona biriya bihugu byo hanze biba bishaka umuntu biyobora bikamuha itegeko. noneho nimba barabimusabye kuva na kera, ikindi kandi wenda mbere y'uko mbivugaho neza, bino birombe akenshi na kenshi usanga biri mu bugwate abashinwa bafitemo ukuboko, yewe harimo n'ibindi bihugu biba bifitemo ukuboko. urumva ngo dushobora kwitega intambara noneho ikomeye hatabayeho ubwumvikane, yazamo ibindi bihugu tutari twiteze. ushingiye ku ki? gusa nshingiye yuko abagiye harimo abagiye babitanga, kuko nko ku bwa perezida Joseph Kabila ibi birombe ngira ngo yari yarabitanze. mu kubitanga rero urumva amasezerano atararangira ntabwo bijya bishoboka ko byabahira, kuko urabona hari inkubiri zimaze iminsi ziba z'ibipapuro bikenewe kugira ngo bihabwe abashoramari bo muri Amerika bacukura amabuye y'agaciro bagiranye amasezerano kera bikomeje. urumva bimaze hafi imyaka igera nko muri 5 ine, ariko urasanga n'ikigaruka nyine. urumva n'ubundi nizazagare. impamvu rero ikomeye wenda nk'ubise mbangura bitari buze koroha, ni uko tuvugana nakubwira ko abo bakita inyeshyamba ubu zamaze kuba nk'igihugu, kandi burya biba bigoye kuba wapfa gusenya igihugu, ni ibintu bitoroshye. muri Aside Kivu
wenda za Uvira kumanuka wenda nanuza birashoboka ko wenda bayambura AFC cyangwa kubugenzuza, ariko guhera Bukavu ukazamuka ugafata Nord Kivu ntabwo bishobora kuborohera kuba bavuga ngo baraza bakora n'ibyo bashaka, kuko igihugu kugira ngo uzapfe kugitera kiba gifite abandi bakijya inyuma, kuko bafite ubutunzi. ayo babeye agaciro bati reka tumanure Abarusiya, umva ko Amerika izi imirwanire turebe uko byifashe, kandi urabitware harimo Abashinwa na n'ubu nubwo habagamo imirwano Abashinwa bari gukora imihanda, AFC iri gudekarara ibikorwa remezo iri gukora. Ibyo bikorwa remezo ntabwo iri kubyikorera, iri kubikorerwa n'abafatanyabikorwa. urumva rero nimba baramaze kwiyubaka n'igihugu ntabwo biri buze gushoboka, ahubwo ya ntambara twahoze tuvuga y'akarere k'ibiyaga bigari yaza kugorana cyangwa yaza guhita ibamo, kandi noneho ikaba ikomeye cyangwa igahuza n'ibihugu byinshi karenga k'ibiyaga bigari, kubera yuko hano harimo amaboko menshi. wumvishe za Angola zohereje abasirikare, za Afurika yose zohereje abasirikare, Ubufaransa bufitemo abasirikare. urumva ni ibintu bishobora guteza akaduruvayi gashobora guteza intambara y'ibihugu bikomatanye. urumva rero ntabwo ibi Tshisekedi ari gukora ni uburyo busa naho bw'ubujiji, nabyita nk'uburyo bw'ubujiji, kuko ntabwo wagaba ibintu magingo bidafite mu biganza. ni nk'uko ariko hano iwacu ibintu byo gutukana ntabwo byemewe, mbisabira imbabazi abadukurikiye, wenda ni kubibona, ariko ntabwo wakwemeza ko ari ubujiji. buri wese akora ibintu mu buryo abibona. Safari, reka dusoreze hano, dushimira abantu hano, ntabwo tuba tugamije kugira umuntu twibasira. wakoze cyane. yego namwe banywanyi mutwisegureho, hano ntabwo tuba tuje kugira ngo tugire umuntu duharabika. turabashimira cyane, ubwo mukomeze mubane natwe. wowe dukurikiye bwa mbere ushyire sabone, ntuzongere ucikwa n'amakuru atandukanye tubashyikiriza, arabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.